Usonko kusisqawan munasqa kuyamasi qankunaman chayamuy munani Dios qillqas qanwan. Kunan día devoción matutinanchik niwanchik ahllasqas chihllasqas nispa. Pichus paykuna kasangu apóstol Pablo sut'ita willawasun. Payqa qillqarqa maychus kay Efesios llaqtapi tukuy creyente kunaman. Payqa kaytaqa qillqarqa porque prisionero kasarqa Roma llaqtapi. Chayrayku payqa tarirqa iglesiata niwanchik maypichus judíos gentiles kasqankuta. Judíos nisulman pichus creenku Diospaq qillqasqanta haych'anku soqonku ukhupi. Pero gentilesqa munasqa khuyamasi mana nimata riqsirqankuchu Dios ninchikmanta. Mana creyente kuna nisulman icharis, hinallapita apóstol Pablo qallarirqa qillqayta tukuy Efesiosman kayta nispa. Chaypaqtaq qallarisun kunan kichariyta maychus kasan kay carta Efesiosman uhniyuq chihllasqan nina hinata. Noqa Pabloqa Diospa munayninrayku Jesucristo apóstol ninkani. Kay cartata qillqamuni Diospa ahllasqan ninman hina. Efeso llaqta lluqkunaman qillqamuni. Pikunachus Cristo Jesuspi sayangu mana chay kuska sayaykuman hina. Apóstol Pablo kaypiqa nisarqa imaynata Efesios llaqtapi yuyarichimunarqa imaynata Jesucristo qowarqanchik salvacionta. Sapa uqninchikmanpi salvacionta haywawanchikña. Sapa uqninchik ahllasqa kanchik chay wañuyninrayku salvacionta tarinapaq. Chantapis nillawanchiktaq sapa uqninchik mask'ana tiyan renovacionta. Sapa día watejmanta kutiriyta watejmanta kallpachakuyta. Chantapis nillawanchiktaq devoción matutinanchik. Noqanchik sinchita sayana tiyan chay salvacionman. Porque chihllasqasña kanchik nispa. Hinallataq nillantaq Dios munan sapa uqninchik wiñanata qillqasqanpi. Cristianos hina mana tiyakullasunmanchu Diospaq wasiyukunpi. Mana wiñasunmanchu. Diosqa munan sapa día wiñanata cristiano kawsaypi. Chayta ruwanapaqtaq munasqa khuyamasi ñawina tiyan sapa día qillqasqanta allinta entiendespa allinta yuyaychaspa chantapis mañarikuspa. Ajinallamanta noqanchik cristianos wiñayta atisun porque asqa yachayniyuq kasan. Chantapis nillawanchiktaq Jesucristoqa resucitarqa ichari sapa uqninchikta watejmanta cruzman apanawanchispaq. Diospaq tatanman rinanpaq makisninta rikuchinanpaq clavasqasta nispa noqa wañurqani. Kayrayku noqa wañurqani paykunarayku. Chayrayku perdonaykuy tukuy huchasninta pampachaspa nispa. Ima lindo Jesucristo ruwan chayta noqanchik rayku munasqa khuyamasi. Payqa sacerdotenchik kasan intercedesan nisulman. Pay risan tatanman noqanchikta perdonanawanchikpaq. Chayta yuyarichimunarqa kay Efesosman apóstol Pablo allinta kawsakunankupaq. Porque noqanchik chillasqasña kanchik salvacionta tarinapaq. ¿Gan salvación munaykichu? Entonces cree. Entonces kawsayniykita hayway Señor Jesucristoman. Paytaq allinta kawsachisonqa. Llakiykunaspis tiyan. Pero Diospaq munayninqa aswan kusikuykunasta apamunqa kawsayniykiman. Ahina kachun ichari k'aya suyasayki ama faltaychu.